Gost emisije na kraju sedmice je neko, pa mogu slobodno da kažem, butovnik, revolucionar, neko ko, kako on kaže, otkriva tajne Evropske unije i Amerike, neko ko je uzburkao hrvatsku političku scenu, to je gospodin Ivan Pernar, zastupnik Živog zida u Hrvatskom saboru. Ivane, dobro večer, dobrodošli. I vama također. S obzirom da nemate ni dlake na jeziku, mnogo toga u posljednje vrijeme se o vama govori i piše. Na početku ću vas odmah pitati ko stoji iza vas i šta vam je cilj? Pa iza mene stoji moja vlastita sjena. Znači nema nekih skrivenih centara moći, viših sila i tako dalje. Iako u tom revolucionarnom putu tu i tamo vam se neko nađe da vam pomogne ili da vam odmogne. Tko vam je pomogao? Pa jedino Rusi. Jedino Rusi. Znači, ima li istine u tome da ste ruski špijun? Nema. Znači, nije da oni mene... S obzirom da to vaši protivnici stalno potenciraju. Nije da oni mene guraju ili što već. Dobro. Već to su iskusni ljudi, bave se politikom dugo vremena i ako vidim da imam određeni problem sa sustavom koji me tlači, ako je sklon Americi i Europskoj uniji, odnosno NATO-u, ja ih pitam za savjet i oni mi daju savjet. Znači, to je više onako savjetodavna pomoć nego u smislu da me... A zbog čega to vam sve treba? Pa zato jer sam ustao sam... Zašto to radite? Ustao sam sam protiv svih. Dobro. Pod navodnicima svih. Znači, naravno da većina naroda, kad bi razumjela moju poruku, bi vjerojatno bila uz mene. I, znači, u geopolitičkom smislu isto ima onih koji su mi skloni. Zašto radim? Zato jer je naša zemlja okupirana država. Nije slobodna. Okupirana od koga? Okupirana od strane zapadnih banaka. Znači, te banke su vjerovnici hrvatskog duga i one odlučuju o našoj politici i unutarnjoj i vanjskoj. Znači, mi nemamo samostalnu politiku. Mislite da se Hrvatska može izboriti s time? Pa, protiv okupatora? To je odlično pitanje. Odlično pitanje. Ona može i ne mora. A zašto ne mora? Pa ne mora... Ili odgovara ovako stanje kako jeste u Hrvatskoj? Ako građanima odgovara trenutno stanje, sluganstva, dužničkog ropstva, kako države, tako i njih samih kao građana, oni mogu i dalje podržavati tu politiku. Možda se građani u Hrvatskoj nečega i boje? Imaju taj strah? Pa ne, nepovjerenje? Strah vam je nametnut, jer ovaj sustav vlada uz pomoć straha. Znači, on dovede ljude u strah. Strah je nametnut od okupatora ili strah nametnut od trenutne vlade u Hrvatskoj? Od koga je strah nametnut? Strah je nametnut podjednako i od stranih sila, znači zapadnih, i od te marionetske vlade. Međutim, to vam je strah kao onaj Wolfgang Priklopil koji je držao Natašu Kampuš u podrumu gdje već izlostavljaju tamo. I onda on je njoj rekao ako će pobjeći da će joj se svašta strašno dogoditi i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku ona je odlučila ipak pobjeći, odnosno otići tim putem slobode, put koji vodi u slobodu. I naše društvo se nalazi u stanju istom kao i ta Nataša Kampuš, samo što je ne zlostavlja poremećeni Austrijanac, nego zlostavlja znači Washington i Brisel putem tih institucija Europske unije, odnosno tih stranih banaka. I znači radi se o financijskom zlostavljanju. Znači ucjenjuje se državu, traži se od nje ustupci, da donosi odluke protivno svojim interesima i tako dalje. Znači drugi je tip zlostavljanja i zlostavljač je onaj koji drži medije. Znači, da li vi svojim načinom, svojom retorikom možete probuditi svijest građana ovdje u Hrvatskoj? Ne mogu ako oni sami ne žele se probuditi. Moram reći da je ista situacija u kojoj Hrvatska je i Bosna. Znači nije BiH ništa bolje situacija. Da, samo što je Bosna više isprepadana, da se razumijemo. Da, tu je veći strah. Veći strah. Strah je još veći, a vi sami procijenite tko je onaj koji nameće taj strah, tko je onaj koga potencira i ko ima korist od tog straha. Da, ali svojim recimo izlaganjem u Hrvatskom saboru, recimo evo sada kada je premijer Plenković bio u Europskoj uniji u Briselu, imao je problem zbog vas. Imali ste poziv od predsjednice Kolinde i dolazite na razgovor. Zašto samo vi? Pa zato jer golema većina ostalih zastupnika su lutke na koncu, marionete. Znači oni nemaju svoje mišljenje i svoje stave. Oni samo ponavljaju ono što im se kaže. Znači oni su kao na daljinski upravljač. A Ivan Pernar je osoba koja kaže ono što misli i o unutrašnjoj i o vanjskoj politici i jednostavno po prirodi svojoj sam takozvana samostalna struktura ličnosti. I Kolinda je htjela čuti što imam za reći, odnosno kakvi su moji stavovi, ja sam čuo njene i na kraju... Jesu njeni pogrešni?
Ona, kad biste imali iskren razgovor sa njom, vi biste vidjeli da razmišljate isto kao i ona. Ali u trenutku kada ona nastupa kao predsjednik, ona odjedanput počinje pričati neku priču. Zbog okupatora? Pa zbog toga što je to njena uloga. Znači, njena uloga je da zapravo štiti interese Brisela i Amerike, odnosno Washingtona. I ona recimo, i kad bi bila svjesna da NATO ne širi mir i stabilnost i sigurnost po svijetu, dobro, ona to naprosto ne smije javno reći. Ali tu se kosi, on ipak predstavlja hrvatski narod. Kosi se. Emil Vlajki je imao jedan izraz u svojoj knjizi, zove se Zapadni imperijalizam, njegovi zločini, sluge i laži. Teza je da postoje takozvane demokratske marionete. To su političari koji su nominalno, znači izabrani na izborima od strane građana, ali de facto nisu podređeni biračima, već tim stranim, što formalnim, što neformalnim strukturama moći. Što će reći da oni u teoriji predstavljaju građane, u teoriji narod vlada putem izborom svojih predstavnika, ali u praksi vlada netko drugi van granica naše zemlje. On je taj koji kako gledate na ovu negativnu struju između Hrvatske i Srbije? Priča oko naoružanja, kočenje Srbije na putu ka Europskoj uniji. Kako gledate tu relaciju? Pa potenciranje tih nadmudrivanja sa Srbima, kao i nadmudrivanja s Bošnjacima, ima takozvanu... Ali ima li razloga da Hrvatska i Srbija se nadmudruju? Je li ima razlog za to? Ima milion razloga za to. Glavni razlog je manipulacija. Znači, glavni razlog je da kad imate unutrašnje probleme koje ne možete riješiti, niti mi u Hrvatskoj, niti u Srbiji, umjesto da se posvete obje vlade rješavanju svojih vlastitih problema, potencira se sukob između država i naroda. Znači, nije recimo problem u Bosni najveće siromaštvo, nije problem što poskupljuje struja, nije problem što se tisuće ljudi iseljavaju iz BiH, što napuštaju zemlju. Ne, problem je radikalni islam. I onda Kolinda kaže to je problem, onda Bakir Izetbegović tvrdi da to nije problem, i dok se oni svađaju da li je radikalni islam problem ili nije, ljudi se iseljavaju iz zemlje, državna imovina se privatizira, zemlja propada. Mi smo susjedi, i Bosna i Hercegovina i Srbije, mi smo susjedi. Hrvatska je ušla u Europsku uniju, NATO. Očekujemo tu da pomogne i jednoj i drugoj strani. Međutim, dešava se suprotno. Kako da pomogne? Ono što Hrvatska je na kraju pustila, uklonila je svoje veto na ulazak Srbije u Europsku uniju. Što će reći? A zašto? Jer je stigla direktiva izvana. Kaže, morate ih pustiti bok. A ono što, to što Hrvatska radi sad Srbiji, to je medvjeđa usluga. Znači, zašto medvjeđa? Jer iako se čini kao da je išla na ruku Srbima, u biti će Srbi imati štetu dugoročno od naše odluke da se njih pusti u Europsku uniju, jer je Europska unija po svojoj prirodi destruktivna tvorevina. To će Srbi vidjeti. Recimo sankcije koje do sada Srbija recimo je mogla ne uvoditi sankcije Rusiji. Ako Srbija uđe u Europsku uniju, sankcije Rusiji će biti uvedene po defaultu. Znači, kako odluči Europska komisija, sve države članice EU se moraju provoditi tu politiku. Znači, više nema samostalne politike, nema svojih odluka. Kad se je formirala ova vlada ovdje u Hrvatskoj, prva posjeta naravno zvančana je bila Bosni i Hercegovini. I obećali su da će pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji. Može li Hrvatska uopšte pomoći Bosni i Hercegovini i kakva je to uloga Hrvatske u Europskoj uniji? Kakav je to njen status da bi ona to mogla ubrzati neke procese ili olakšati? Cilj Europske unije je proširiti svoju sferu, odnosno zonu utjecaja. Vi mislite da je interes BiH da uđe u Europsku uniju, ali istina je obratna. Interes Europske unije je da preuzme i Bosnu, i Srbiju, i Ukrajinu, i Albaniju, i Kosovo. Znači, zbog čega? Zbog plasiranja svojih roba? Zbog čega? Pa da bi proces okupacije bio konačan i definitivan. Jer sve dok vi niste u Europskoj uniji, puno je lakše oduprijeti se njenoj politici. Onog trena kad vi uđete u Europsku uniju, odjedanput vi imate situaciju kao u Grčkoj gdje vam postave Njemca kao prinudnog upravitelja, kao stečajnog upravitelja vaše zemlje, i on je nadređen grčkom parlamentu i grčkoj vladi. Znači, čovjek kojeg niko od Grka nije izabrao dolazi u poziciju da on taj koji odlučuje o ekonomskim mjerama koje će Grčka provoditi.
Znači, to je gubitak suvereniteta i vidite na primjeru Hrvatske da mi koristi od Europske unije nemamo. Da je naše društvo kao takvo propalo u Europskoj uniji, da nije ništa, kako bi to rekao, da nije profitiralo. A Ivane, što mislite da se formira, ajmo reći, neka vrsta unije za zemlje bivše Jugoslavije? Ponovo da se približimo, da se ekonomski ojačamo. Da li mi je to bolje od, recimo, Europske unije? Pa reći ću vam iskreno, Jugoslavija po svojoj prirodi je bila puno bolja od Europske unije danas. Ljudi se pitaju zašto. Evo vam par primjera. Pogledajte koliki je bio dug Hrvatske i Bosne i Srbije, vanjski, kad smo bili u Jugoslaviji, a koliki je danas. Pogledajte koliko je bilo zaposlenih ljudi onda, koliko je zaposleno danas. Pogledajte da li su ljudi imali problema s kreditima onda, a pogledajte danas. Pogledajte tempo iseljavanja iz naših zemalja. Da li je to bilo onako stihijski ili je bilo polagano. Danas imamo doslovce val, kod tsunami iseljavanja. Znači, koji ako se nastavi taj tempo, mi smo propali. Pogledajte demografska kretanja u smislu stope nataliteta i mortaliteta. Vi vidite da kako nezaposlenost raste, da jednostavno broj novorođene djece opada. Nedavno su ginekolozi srpski rekli da na jedno novorođeno dijete dođu čak 3 abortusa. Znači, vi vidite da naša društva nestaju. Imajte na umu da je Hrvatska unutar Jugoslavije, odnosno Hrvata, je bilo 22%. Znači, a sad u Europskoj uniji je nas 1%. I mi sad u Europskoj uniji zapravo ne odlučujemo ničemu. Hrvatska je više imala moć utjecaja na odluke zajedničke države dok je bilo u Jugoslaviji, nego što ima danas u Europskoj uniji. Jer kad smo bili u Jugoslaviji, barem smo mogli reći javno da se ne slažemo s nečim ili tako dalje. A sad nemamo to pravo. I ono što je ključno, često se puta govori da su devize išle u Beograd. Ok, recimo da je dio devize išao u Beograd. Pogledajte koliko danas deviza iz Hrvatske ide u Brisel, koliko ide u Washington. Znači, to su cifre od kojih stane pamet. I kada bi neko stavio pred mene izbor, da li bi resetirao stanje znači kad smo bili u Jugoslaviji, ili u ovakvoj Europskoj uniji gdje mi kao društvo doslovce propadamo, ali ne samo mi, propadaju i svi drugi, Bosanci, Srbi, svi skupa tonemo, pa vidljivo iz aviona da su ljudi bolje živjeli onda nego što žive sada. I da moja uloga kao predstavnika naroda nije predstavljati neke strane interese, nego interese vlastitih građana. Dobro, ali zašto ne ići na formiranje te neke unije? Od Jugoslavije nema ništa i nikada više neće biti. Da. Ali da ekonomski jačamo, mi smo ipak svi male zemlje, da napravimo neku zajedničku uniju, Naravno. da ekonomski ojačamo. Naravno, jer razmjena roba je samo između nas. Naše robe u Europskoj uniji ne znači ništa. Ništa. Ali koji je problem? Hrvatska je odlučila ući u ekonomsku uniju, ne sa zemljama koje su slične njoj, koji imaju slične kapacitete i mogućnosti. Dobro, može ići na referendum da ponovno pita narod da li želi ili ne. Koje su slično razvijene. Nego smo ušli u ekonomsku uniju sa visokotehnološki razvijenim zemljama poput Njemačke, kojima mi ne možemo parirati u nikom smislu i gdje jednostavno mogućnost razvoja za naše društvo više ne postoji. Znači, po meni je Hrvatska trebala u ekonomsku uniju ući sa zemljama poput Srbije, BiH, a ne sa, ne znam, Danskom, Nizozemskom i Njemačkom. To je ludost i građani na kraju krajeva vide i sami da je roba na našim policama skroz strana, da uvozimo čak i vodu, da proizvodnja je maltene nestala, da postajemo trgovačko društvo u kojem se samo trguje stranom robom, nema proizvodnje, nema zaposlenosti. Ne vidimo uopće zapravo kamo cijela ova priča vodi i zbog čega se toliko forsira ta politika koja nam ide na štetu. Ima li išta pozitivno da je Hrvatska dobila svojim ulaskom u Europsku uniju? Pa ja sam se zezao kad sam bio u Bosni, ja sam rekao evo da je BiH dio Hrvatske, velim ja, ne bi morali roaming plaćati, ne bi morali čekati na granici i tako dalje. Onda su se smijali Bosanci. A u biti šta? U teoriji
vi možete ići kao radit, ne znam, u Njemačku. Naprimjer, evo sad kad smo u Europskoj uniji. Međutim, i kad smo To je jedini plus. Pa ne, pa to vam hoću reći, ali mi smo mogli u doba socijalizma smo isto mogli ići raditi u Njemačku. Njemačka je zvala naše radnike, bez problema su mogli dobivati radne dozvole i selit se tamo, što će reći da jednostavno plusa zapravo nema. Možemo ići u Irsku i ne znam, ali to je suma sumarum. Gastarbajteri su prije imali puno bolje, da tako kažem, radne uslove nego što današnji emigranti u ovoj Europskoj uniji imaju. Ne čuli ste za ovu ideju, odnosno analizu bivšeg britanskog političara gdje će se Bosna i Hercegovina za nekoliko godina raspasti, stvorit će se Velika Hrvatska, Velika Srbija, Velika Albanija. Što mislite o tome? Može se to zaista desiti? Pa po meni bi to bilo pogubno za BiH, ali cilj naš, to je cilj mene kao političara, je stvoriti suverenu državu, suverenu Hrvatsku, suverenu Bosnu i Hercegovinu i suverenu Srbiju. Mi imamo problem upravljanja zemljama izvana i nitko od nas ne adresira taj problem. Svi se bave prekrajanjem granica. Međutim, kako god vi prekrajate granice, evo recimo da se stvori Velika Hrvatska, Velika Srbija i ne znam šta, pa opet na kraju bi se i takvim državicama opet upravljalo izvana i opet šta, imali ostaje problem za imali bi zastavu, himnu, nacionalna jela. Ali ostaje problem za 1.700.000 Bošnjaka. Šta pravimo? Palestinu u srcu Evrope? Nije, ja vam pokušavam reći da nije rješenje u raspodjeljivanju, trančiranju, u daljnjoj balkanizaciji naših prostora. Znači, neće se Bosnu da se podijeli na 100 dijelova, nikakvi problemi se tamo neće riješiti. Znači, rješenje je suverena monetarna politika, suverena vanjska politika, znači samostalne države, jer pazite, kada bi BiH imala centralnu banku koja nije mjenjačnica, znači nije valutni odbor, već je u službi države Bosne i Hercegovine, kada bi građani BiH bili zadovoljni, kada bi imali osjećaj da žive u uspješnoj državi, a ne propaloj državi, ne bi ni postojala želja da se iz nje izađe. Znači, građani jesu zadovoljni zato što imaju stabilnu valutu. Vještački ili ne, ali imaju stabilnu valutu. Zadovoljni. Pogledajte u Švicarskoj. Vi imate tamo Njemce, Francuze i Italijane. Tko od njih iz Švicarske zagovara separatizam i odcijepljenje svojih kantona i priključivanje Njemačkoj, Francuskoj ili Italiji? Nitko. Zašto? Pa zato jer su svjesni da i kad bi se odcijepili od Švicarske i postali dio Njemačke, da ne bi živjeli bolje nego što sada žive. Znači, građanima je bitna kvaliteta života. Vi imate masu građana iz BiH koji odlaze raditi u Njemačku. Šta? Rade pod njemačkom zastavom? Žive u njemačkoj državi. Djeca će im biti danas sutra Njemci koji neće znati možda ni vlastiti jezik. To se događa, gospodine. Znači, ljude ne zanima kojom zastavicom ćemo mi mahati. Ne, ljude zanima kakav će život imati. Ja sam jedini koji o tome govori. Jedini identificira ekonomske probleme kao uzrok svih problema ovdje. Ali nitko to ne želi adresirati. Svi žive u prošlosti. Kako je stabilna konvertibilna marka u Bosni? Pa ona je stabilna samo u onoj mjeri... Jača je od kune i od dinara. Ma to vam je na papiru. Vi ste imali argentinski pesos koji je bio omjer u odnosu na američki dolar 1:1. Znate što znači 1:1? Međutim, njegova stvarna vrijednost je ravna bila nuli kad je ta valuta kolabirala. A ono što vi imate, recimo, vi ste nekad imali slabi dinar. Jugoslovenski dinar je bio slaba valuta. I da li je Jugoslavija imala enormnu proizvodnju? Je. Da li je Jugoslavija uvozila hranu? Nije. Da li je proizvodila što toga? Jest. Gradili su se hoteli. Cijela prateća industrija je funkcionirala. Danas ništa ne funkcionira od toga i umjesto da mi imamo vlastitu proizvodnju i slabu valutu i da imamo punu zaposlenost, što mi imamo? Mi imamo jaku valutu, bez proizvodnje i bez zaposlenosti. I de facto, jer ljudi misle da je jaka valuta jednako jaka ekonomija. Nije.
slaba valuta, zemlje koje čine svoju valutom slabijom, one imaju razvijeniju ekonomiju. A mi smo odabrali ovu zamku tog fiksnog, odnosno mi kvazi fiksnog tečaja gdje kuna malo oscilira, a marka nimalo, i živimo u uvjerenju da je to za nas najbolje, da nas to čini sretnim. Ali... Kako su onda ove 3 banke propale u Republici Srpskoj, kad imamo takvu stabilnu i jaku valutu? I banke koje mi ne kontrolišemo? Pa zato jer je cijeli sustav baziran na neotplativom kreditu. I ta neotplativost duga na makro razini, znači Hrvatska i Bosna nikad neće vratiti svoj dug, niti im banke posuđuju, ni Srbija, niti im banke posuđuju, daju kredite s namjerom da oni te kredite vrate. Već o čemu se radi? Imate problem neotplativosti duga, on se može prebiti samo na 2 načina. Ili će građani bankrotirati, ostati bez svoje imovine, ili će banka koja daje te kredite koji se ne mogu vratiti propast. Te banke u Republici Srpskoj, one nisu kreditirale državu Bosnu i Hercegovinu. Jer se država uvijek može beskonačno zaduživati da vraća prethodne kredite. Oni su kreditirali privatne fizičke osobe, odnosno pravne osobe, i kako nisu krediti mogli biti vraćeni, one su propale. Pa to je, tu pojavu imate svuda. Je li Hrvatska prodala svu svoju državnu imovinu? Ne. Ne još. Ali kada to učini, tad će se postaviti pitanje quo vadis, gdje ideš, što je idući korak. Znači, to isto čeka Bosnu i Hercegovinu. Pa pogledajte trend. Znači, dug države i BiH i Hrvatske raste. A imovina i države Hrvatske i BiH i Srbije se smanji. I u jednom trenutku ćete doći do toga da će recimo za 15 godina ili 10 ili 20 dug otići do plafona zbog efekta kumulativne kamate i tog zbrajanja deficita s kamatama. Znači, dug ide do plafona, a državna imovina ide do podruma, više je nema. I onda će kreditori reći, što sad? Što se dešava sa državom? Do kad vi namjeravate živjeti na takav način? I jednostavno će prisiliti naše zemlje na takve ekonomske mjere kakve do sad nisu bile viđene na ovim prostorima. Grčka je nedavno to iskusila. Oni su morali izdavanja za zdravstvo smanjiti za 60%. Znači, Grčka je par godina ispred nas u tom dužničkom, kako bi ga nazvao, u dužničkoj štakorevoj utrci jer se vrte u krug. I što se oni više, što brže trče, to više propadaju. I mi ćemo doći kad tad u fazu Grčke i tada će zapravo doći do upropaštenja našeg društva. Ali što Europska unija dobija s time kad njene članice ekonomski postanu se slabije i slabije? Europska unija kao građani ne dobivaju ništa, ali banke dobivaju sve. Jer će banke iz te Europske unije, jer pazite, Europskom unijom ne vladaju građani, vlada kapital, kažu Njemci Geld regiert Welt. I cilj tog privatnog kapitala je preuzeti svu našu imovinu, uspostaviti ljude, pretvoriti ljude u robove. To je onaj, ne znam ako ste čuli pojam novi svjetski poredak. Znači, cilj je razvlastiti ljude od imovine i porobiti. Kakve koristi građani imaju od toga? Nikakve. Ali te neformalne strukture moći imaju itekako. Larry Hannigan je objasnio to u svojoj knjizi Hoću zemlju plus 5%. On je 1971. napisao tu knjigu i vi kada bi ju pročitali, vi bi vidjeli da se riječi iz te knjige obistinjuju. Znači da je knjiga svevremenska. To je problem jer je naš monetarni sustav baziran na kreditu. I znači sav novac koji imamo je kredit, znači to su glavnice kredita, a novac za otplatu kamate nije nikad stvoren. Znači banka vama posudi 100.000 recimo maraka, a traži nazad 150. Onih drugih 50 ne postoji. I očekuje od ukupnog cijelog društva da zajedno svi vrate više novca nego su posudili, odnosno više nego što postoji. To nije moguće. Vidite da je sustav postavljen tako da bude destruktivan i da u konačnici izmasakrira građane. Ivane, ali imamo li mi instrumente da se borimo protiv toga? Imamo. Koje? Imamo centralne banke, imamo parlament, vi, Sabor, mi, Skupštinu Srbije. Pa kako imamo, to su klasične marionete, ne možemo ništa s njima učiniti. Točno, one trenutno jesu u tom podređenom položaju, odnosno odnosu. Ali zato postoje političari koji nisu marionete. Postoje političari koji izražavaju svoju volju, koji ukazuju na uzrok
teškog ekonomskog stanja. Šta je i alternativa koji to recimo žele sad u promijeniti. Bosni i Hercegovini? Ili je opozicija alternativa? Pa pitanje je kakva opozicija? Da li bi ta opozicija provodila istu politiku kao i vlast kada bi se našla u toj, kada bi se promijenile odnosi u parlamentu? Da li bi recimo u Hrvatskoj SDP provodio drukčiju monetarnu i vanjsku politiku i poreznu kad bi došao na mjesto HDZ-a? Jeste bi vi vidjeli da alternativa ne. ovdje u Hrvatskoj? Pa ako vidite za kakvu politiku se zalažu mainstream stranke Dobro. i za kakvu politiku se zalažem ja, odnosno moja stranka Živi zid, vi biste brzo vidjeli da je ta politika za koju se ja zalažem. Je li vama cilj recimo ovdje da budete jedna dobra jaka opozicija? Danas sutra da dođete na vlast? Moj cilj je mijenjati sustav. Moj cilj nije participirati u prividnoj vlasti. Dobro. Jer nama su već i na ovim izborima nudili da koaliramo. Znači, ali ta vlast ne bi bila samostalna. Znači, mi možemo sutra postati dio vlasti. Ali pitanje je da li bismo mi mogli s time promijeniti politiku naše zemlje. Znači, naš cilj nije biti ni vlast ni opozicija. Naš cilj je mijenjati politiku naše zemlje. Ako nam pozicija vlasti to omogućava, mi ćemo ići u vlast, ali ako nam to ne omogućava, naša participacija je besmislena. A za to vam treba podrška građana. Treba nam podrška građana. A kako ćete probuditi njihovu svijest? Evo, imali ste nedavno izbore, pobjedio je HDZ. Točno. Šta se desilo sa građanima? Kako to nisu prepoznali, kako to nisu vidjeli? Pa to treba njih pitati. Ali jedan od glavnih razloga je taj što te neformalne strukture moći koje vladaju našom zemljom, one vladaju medijima. Znači oni drže medije i mediji stalno im guraju HDZ i SDP i onda građani kao glasuju za HDZ i SDP. Kao nemaju druge opcije. Kao nemaju druge opcije, da, kao svi drugi su slabi i tako dalje. Znači uloga medija je održavanje trenutnog stanja. A kako HDZ i SDP zajedno rade na održavanju trenutnog stanja, tako su jedna i druga stranka promovirana od strane masovnih medija, a s druge strane Ivan Pernar i Živi zid su stalno napadani. To je jedan prirodan odnos u ovakvom sustavu. Kako gledate na trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, s obzirom da ste jako često dole? Pa vidim vedrinu u ljudima. Dobro. Vidim da imaju duše. Da imaju duše i da im duh još nije slomljen. To je još jedino što nije slomljeno. To je jedno što nije slomljeno, da. Ali mi je žao njih zbog toga jer se nalaze u tim financijskim problemima za koje oni sami nisu krivi. Znači njima je jako teško razumjeti da su problemi nametnuti prvo izvana, a samo posredno od tih političara koji trenutno vladaju BiH. I ja kad sam pričao s nekim političarima iz BiH, oni kažu otvoreno, mi smo svjesni toga da smo marionete, ali mi smo isto tako svjesni toga kada bi odbili biti marionete, da bi se našli u problemima, a da narod to ne bi prepoznao, ne bi shvatio o čemu se radi. Znači, sve dok se svijest naroda ne promijeni, sve dok narod ne bude tražio drukčiju politiku i glasao za drukčiju hajmo politiku, reći na neki način možda da se jeste, evo vidjeli smo na ovim zadnjim izborima imali smo pobjedu nezavisnih kandidata za načelnike i gradonačelnike. Na neki način u nekim sredinama ta svijest se pomalo i probudila. Ali pitanje je da li su oni nezavisni u odnosu na druge stranke ili su općenito nezavisni u smislu općenitog pogleda na politiku. Tu vam se sve više manje vrti na to da vi u Hrvatskoj imate nezavisne načelnike i gradonačelnike. Ali, kada uđete u dubinu, vi ćete vidjeti da je njihov makro pogled, znači pogled iz tiče perspektive, sličan kao i kod drugih stranaka. Znači, nema tu nekih revolucionarnih misli, stavova i tako dalje. Recite mi, po vama, jesu li Hrvati u Bosni i Hercegovini ugrožen narod? Po meni, iskreno, ne zbog svoje narodnosti, nego su ugroženi isto kao i svi drugi narodi. Znači, slikovito rečeno, Hrvati se iseljavaju iz Bosne zbog loše ekonomske situacije. Isto kao i Bošnjaci i Srbi. Znači, svi odlaze. Ali čitavo vrijeme provlači se ta linija lažna teza da su oni jako ugrožen narod u Bosni i Hercegovini i da jedini spas zaista leži ovdje u Zagrebu i da im samo Zagreb može riješiti njihova pitanja u Bosni i Hercegovini. Kada će shvatiti da svoje probleme mogu riješiti u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a ne u Zagrebu? U ovakvom sustavu, gledajte, Sarajevo nije u stanju riješiti problem. Evo, kad sam bio tamo, imate redukcije vode. Imate situaciju da po noći nema vode. Imate situaciju da nije vlada u Sarajevu u stanju riješiti problem pasa lutalice.
Sad vi pozivate ljude, BiH Hrvate, da idu u Sarajevo pa rješenje svojih problema, a jednostavno ta vlada je nefunkcionalna, disfunkcionalna. Ona ne može riješiti ni probleme ni drugih naroda. Jednostavno, vlada u Sarajevu ne funkcionira. Međutim, ne može ni vlada u Zagrebu riješiti probleme naših vlasti i građana. Što će reći da Hrvati u BiH se trebaju pitati koji je uopće problem s kojim se oni sučeljavaju. Da li je problem su Srbi i Bošnjaci, da li je problem, ne znam, na razini entiteta, ili je problem na razini cijele države kojom se upravlja izvana? Vidite, Ivane, recimo u Bosni i Hercegovini Hrvati su od strane HDZ-a Dragana Čovića prodati u Republici Srpskoj. Jer HDZ se uopće ne bori da izvrši povrat Hrvata u Republici Srpskoj. Da. U Hercegovini imate godišnje 20.000 Hrvata koji se isele iz Bosne i Hercegovine. Zato što u Hercegovini je proizvodnja na minimum. Nema, propalo je sve. Apsolutno propalo je sve. I normalna stvar, omogućeno mi oni odlaze u treće zemlje. Da. A HDZ u BiH uzma taj sebi ekskluzivitet i krije se iza markice HNS-a da on jedini imaju pravo da razgovaraju u ime Hrvata, što nije istina. HDZ tvrdi da kad bi Hrvati imali svoj entitet u BiH, da bi... Je li to rješenje? Pa evo ja vas pitam, da imaju svoj entitet u BiH, oni tvrde da onda Hrvati se ne bi iseljavali da bi njihovi problemi bili riješeni. Šta je tu garancija? Pa evo, ja ću vam dati primjer. Da li u Hrvatskoj HDZ ima, da li u Hrvatskoj Hrvati imaju ne samo entitet nego i svoju državu? Imaju. I da li je HDZ na vlasti? Jest. A da li se svejedno iseljavaju? Da. Da li država svejedno propada? Da. Znači, s hrvatskim entitetom problemi Hrvata u BiH ne bi bili riješeni, kao što uspostavom Hrvatske države, odnosno dolaskom HDZ-a na vlast, nisu riješeni problemi Hrvata u Hrvatskoj. Ono što Hrvati u BiH trebaju jest da HDZ izgubi izbore i to trebaju Hrvati u Hrvatskoj. Ali ne samo HDZ, nego sve stranke, i bošnjačke i srpske, koje podržavaju ovu slugansku politiku. Dodik, Izetbegović i Čović, u kojoj masonskoj loži sjede? Ne znam, ali budući da zagovaraju istu politiku, u suštini monetarnu, znači nitko od njih ne diže frku oko uloge Centralne banke BiH, jasno iz aviona da su poslušni istim strukturama. Znači da pripadaju nekim masonima? Ne znam, ali su upravljani sigurno. Iz ovo dosad što rade, dolazimo do takvog zaključka? Pa drugog zaključka nema, jer zašto bi netko namjerno provodio pogubnu politiku za svoj narod ako nije sudionik zavjere ili ako ne gleda baš neku sirovu osobnu korist. Kako gledate na političara Milorada Dodika? Pa evo, ulizuje se onome Trumpu sad. To mi je gadljivo. A zna se što je Amerika napravila na ovim prostorima i globalno i koja je uloga uopće Amerike. Da li je uloga Amerike borba za demokraciju, za slobodu, za suverenitet naroda, za ekonomsku neovisnost ili sve suprotno od toga. A Dodik se ulizuje Trumpu iz uvjerenja kao da će Trump stati na njegovu stranu. A baš boli Trumpa i za Srbe i Bošnjake. Je li rješenje za Bosnu i Hercegovinu da za istim stolom sjednu Dodik, Čović i Bakir Izetbegović? Je li to jedino rješenje? Pa oni već sad sjede za istim stolom. Pa ne sjede baš. Možda sjede, ali da mi ne znamo. Oni zajedno rade protiv naroda koji žive u BiH. Znači oni već sad zajednička, njihova politika je zajednička i destruktivna. Uigrana je povezana protiv građana. Zašto je Centralna banka BiH mjenjačnica? I niko ne dira. Zašto se zagovara ovaj model te, pod navodnicima, jake valute koji je doveo do totalne besparice u zemlji i nestanka svake vrste proizvodnje i rada? Zašto? Ko ima korist od toga? Ko ima korist? Da li građani BiH? Zašto ta nacionalna priča u Bosni i Hercegovini prolazi olako? Još uvijek nakon 25 godina. Vidite, nacionalna priča. Ako vi želite zemljom upravljati izvana, vi trebate društvo podijeliti iznutra. U Hrvatskoj se kako ljudi dijele? Po ideološkoj osnovi, lijevi i desni. U BiH po nacionalno. Recimo u Siriji imate Arape 90%, kako ih dijele? Ne mogu ih dijeliti po nacionalnoj osnovi, dijele ih po vjerskoj. Onda pazite ovo, u Libiji pak imate još veći problem, pod navodnicima. Imate jedan narod, arapski, i jednu vjeru, sunitski islam, 95% valjda građana. Kako ćete podijeliti njih? Po plemenskoj osnovi.
Znači, Zapad će uvijek pronalaziti načine na koji da podijeli ljude. A političari koji sudjeluju u toj podjeli zapravo rade ne samo protiv drugih naroda, nego i protiv svog naroda. Oni zapravo upropaštavaju, državu upropaštavaju, a građani koji podržavaju tu politiku, koji na izborima podržavaju tu politiku, oni su zapravo suradnici u uništenju vlastite zemlje. Jer onaj koji bazira svoju politiku na način da okreće svoj vlastiti narod protiv drugog naroda, umjesto da čini sve što može da svom narodu pomogne, da ukaže da je zemlja okupirana izvana, da ekonomska politika je pogubna, za koga on radi, čovječe Bože? S obzirom da se bavite analizom, hoće li se vrlo brzo desiti raspad Evropske unije? Pa Engleska je već izašla. Pitanje je hoće li druge zemlje izaći. To ovisi o izbornom rezultatu. Znači, u nekim zemljama su određeni kandidati već rekli da se zalažu za izlazak iz Evropske unije. Znači, smanjenje Evropske unije... Zašto je to Amerika dozvolila? Pa ne može Amerika... Kako je to sada igra? Pa ne može Amerika utjecati na izborni proces. Ona može utjecati na izborni proces u smislu da mediji koji su pod njenom kontrolom favoriziraju određene kandidate. Ali ako u konačnici narod izabere kandidate koje on želi, a ne one koje Amerika, Washington i Brisel nameću, onda se politika mijenja. Imate situaciju na Islandu. Island je vodio pristupne pregovore za Europsku uniju. I građani su rekli u Islandu mi ne želimo Europsku uniju. I političari koji su bili protiv ulaska u Europsku uniju su pobijedili na izborima i proces pridruživanja Islanda Europskoj uniji je prekinut. Znači pregovori za priključenje Islanda EU su obustavljeni. Island ostaje suverena država. Ista stvar u Velikoj Britaniji koja je već bila u EU. Znači građani izlaze na referendum i kažu mi ne želimo više tu politiku koju nam Brisel nameće. Što će reći da se ista stvar može dogoditi u ostalim državama Europske unije. Ali ako birači to žele, ako ne žele... Da li to znači da i u Bosni treba napraviti neki referendum pa pitati narod da li želimo ili ne želimo Europsku uniju? Ili smo zakasnili? Narod u BiH nema svijest. Kad kažem nema svijest, on i dalje vidi prijatelja u Americi. On vidi prijatelja u Europskoj uniji. I vi čak i da date njima referendum, oni bi vjerojatno glasali za. Vjerojatno bi glasali za. A u svakom slučaju referendum treba napraviti, zato jer bi taj referendum dao pod navodnicima legitimitet toj odluci. Ali ta odluka sama po sebi će biti štetna za građane. Ja to mogu vikati na sav glas. Mogu im davati primjer Hrvatske. Da je u Hrvatskoj sve poskupilo, znači osnovne režije, voda, struja, plin, grijanje, da se građani masovno iseljavaju, da je poljoprivreda totalno kolabirala nakon ulaska u EU, da je broj zaposlenih manji nego je bio kada smo u EU ulazili, da je PDV veći nego je bio i tako dalje, ali jednostavno su građani poput onih, kako bi ja to rekao, poput nojeva, zabijaju glavu u pjesak i kažu reži me. I jednostavno će ih Europska unija u ekonomskom smislu izmrcvariti, to jest nastavit će s politikom koja se već provodi. I čak i da im date referendum, oni će glasati za vlastito uništenje. Znači trebamo prvenstveno dizati svijest građana, a trenutno je ta svijest blizu nula. Evo ja ću vam kroz ovu emisiju dati minutu, dva, obratite se građanima Bosne i Hercegovine, pokušajte probuditi njihovu svijest, poručite im što želite. Građani BiH, ja sam napisao 2 knjige, Kako je nastao novac i mehanika novca. Te knjige možete skinuti na internetu, u PDF-u. Pročitajte te knjige, shvatit ćete problem novca kao duga i neotplativosti kredita i kamo dugoročno to vodi ne samo vašu zemlju, nego i sve zemlje na svijetu koje prihvate takvu politiku. U ovom sustavu nema budućnosti za vas i vašu djecu, bez obzira kojeg ste naroda, i vaši političari koji vam se kunu da štite interese vaših naroda, u biti štite samo svoje vlastite interese i interese stranih sila koje predstavljaju. Probudite se prije nego bude kasno i prije nego vaša djeca odu iz vaše zemlje i kada zapravo vi kao društvo nestanete. Hvala puno na razgovoru, vidimo se nekom drugom prilikom s nekim drugim razlogom pa ćemo detaljcati ostale stvari. Hvala vam. Bila svjesna da NATO ne širi mir i stabilnost i sigurnost po svijetu, dobro, ona to naprosto ne smije javno reći. Ali to se kosi, on ipak predstavlja hrvatski narod. To, kosi se. Emil Vlajki je imao jedan izraz u svojoj knjizi
zove se zapadni imperijalizam, njegovi zločini, sluge i laži. Teza je da postoje takozvane demokratske marionete. To su političari koji su nominalno, znači izabrani na izborima od strane građana, ali de facto nisu podređeni biračima, već tim stranim, što formalnim, što neformalnim strukturama moći. Što će reći da oni u teoriji predstavljaju građane, u teoriji narod vlada putem izborom svojih predstavnika, ali u praksi vlada netko drugi van granica naše zemlje. On je taj koji kako donosi gledate odluku. na ovu negativnu struju između Hrvatske i Srbije? Priča oko naoružanja, hoćenje Srbije na put ka Europskoj uniji. Kako gledate tu relaciju? Pa potenciranje tih nadmudrivanja sa Srbima, kao i nadmudrivanja s Bošnjacima, ima takozvanu... Ali ima li razloga da Hrvatska i Srbija se nadmuruju? Je li ima razlog za to? Ima milion razloga za to. Glavni razlog je manipulacija. Znači, glavni razlog je da kad imate unutrašnje probleme koje ne možete riješiti, niti mi u Hrvatskoj, niti u Srbiji, umjesto da se posvete obje vlade rješavanju svojih vlastitih problema, potencira se sukob između država i naroda. Znači, nije recimo problem za u Bosni najveće siromaštvo, nije problem što poskupljuje struja, nije problem što se tisuće ljudi iseljavaju iz BiH, što napuštaju zemlju. Ne, problem je radikalni islam. I onda Kolinda kaže to je problem, onda Bakir Izetbegović tvrdi da to nije problem, i dok se oni svađaju da li je radikalni islam problem ili nije, ljudi se iseljavaju iz zemlje, državna imovina se privatizira, zemlja propada mi i smo tako dalje. susjedi, i Bosna, Hercegovina i Srbije, mi smo susjedi. Hrvatska je ušla u Europsku uniju, NATO. Očekujemo tu da pomogne i jednoj i drugoj strani. Međutim, dešava se kako suprotno. da pomogne? Ono što Hrvatska je na kraju pustila, uklonila je svoje veto na ulazak Srbije u Europsku uniju. Što će reći? A zašto? Jer je stigla direktiva izvana. Kaže, morate ih pustiti bok. A ono što, to što Hrvatska radi sad Srbiji, to je medvjeđa usluga. Znači, zašto medvjeđa? Jer iako se čini kao da je išla na ruku Srbima, u biti će Srbi imati štetu dugoročno od naše odluke da se njih pusti u Europsku uniju, jer je Evropa... Gost emisije na kraju sedmice je neko, pa mogu slobodno da kažem, butovnik, revolucionar, neko ko, kako on kaže, otkriva tajne Evropske unije i Amerike, neko ko je uzbrukao hrvatsku političku scenu, to je gospodin Ivan Pernar, zastupnik Živog zida u Hrvatskom saboru. Ivane, dobro večer, dobrodošli. I vama također. S obzirom da nemate ni dlake na jeziku, mnogo toga u posljednje vrijeme se vama govori i piše. Na početku ću vas odmah pitati ko stoji iza vas i što vam je cilj? Pa iza mene stoji moja vlastita sjena. Znači, nema nekih skrivenih centara moći, viših sila i tako dalje. Iako u tom revolucionarnom putu tu i tamo vam se neko nađe da vam pomogne ili da vam odmogne. Ko vam je pomogao? Pa jedino Rusi. Jedino Rusi. Znači, ima li istinu u tome da ste ruski špijun? Nema. Znači, nije da oni mene... S obzirom da to vaši protivnici stalno potenciraju. Nije da oni mene guraju ili što već. Dobro. Već to su iskusni ljudi, bave se politikom dugo vremena i ako vidim da imam određeni problem sa sustavom koji me tlači, ako je sklon Americi i Europskoj uniji, odnosno NATO-u, ja ih pitam za savjet i oni mi daju savjet. Znači, to je više onako savjetodavna pomoć nego u smislu da me... A zbog čega to vam sve treba? Pa zato jer sam ustao sam... Zašto to radite? Ustao sam sam protiv svih. Dobro. Pod navodnicima svi. Znači, naravno da većina naroda, kad bi razumjela moju poruku, bi vjerojatno bila uz mene. I, znači, u geopolitičkom smislu isto ima onih koji su mi skloni. Zašto radim? Zato jer je naša zemlja okupirana država. Nije slobodna. Okupirana od koga? Okupirana od strane zapadnih banaka. Znači, te banke su vjerovnici hrvatskog duga i one odlučuju o našoj politici i unutarnjoj i vanjskoj. Znači, mi nemamo samostalnu politiku. Mislite da se Hrvatska može izboriti s time? Pa, protiv okupatora? To je odlično pitanje. Odlično pitanje. Ona može i ne mora. A zašto ne mora? Pa ne mora... Ili odgovara ovako stanje kako jeste u Hrvatskoj? Ako građanima odgovara trenutno stanje, sluganstva, dužničkog ropstva, kako države, tako i njih samih kao građana, oni mogu i dalje podržavati tu politiku. Možda se građani u Hrvatskoj nečega i boje. Imaju taj strah.
Pa Nepovjerenje. Strah vam je nametnut jer ovaj sustav vlada uz pomoć straha. Znači on dovede ljude u strah. Strah je nametnut od okupatora ili strah nametnut od trenutne vlade u Hrvatskoj? Od koga je strah nametnut? Strah je nametnut podjednako i od stranih sila, znači zapadnih. Europska unija po svojoj prirodi destruktivna tvorevina. To će Srbi vidjeti. Recimo sankcije koje do sada Srbija recimo je mogla ne uvoditi sankcije Rusiji. Ako Srbija uđe u Europsku uniju, sankcije Rusiji će biti uvedene po defaultu. Znači kako odluči Europska komisija, sve države članice EU se moraju provoditi tu politiku. Znači više nema samostalne politike, nema svojih odluka. Kad se formirala ova vlada ovdje u Hrvatskoj, prva posjeta naravno zvančna je bila Bosni i Hercegovini. I obećali su da će pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji. Može li Hrvatska uopšte pomoći Bosni i Hercegovini i kakva je to uloga Hrvatske u Europskoj uniji? Kakav je to njen status da bi ona to mogla ubrzati neke procese ili olakšati? Cilj Europske unije je proširiti svoju sferu, odnosno zonu utjecaja. Vi mislite da je interes BiH da uđe u Europsku uniju, ali istina je obratna. Interes Europske unije je da preuzme i Bosnu, i Srbiju, i Ukrajinu, i Albaniju, i Kosovo. Znači zbog čega? Zbog plasiranja svojih roba? Zbog čega? Pa da bi proces okupacije bio konačan i definitivan. Jer sve dok vi niste u Europskoj uniji, puno je lakše oduprijeti se njenoj politici. Onog trena kad vi uđete u Europsku uniju, odjedanput vi imate situaciju kao u Grčkoj gdje vam postave Njemca kao prinudnog upravitelja, kao stečajnog upravitelja vaše zemlje i on je nadređen grčkom parlamentu i grčkoj vladi. Znači, čovjek kojeg niko od Grka nije izabrao dolazi u poziciju da on taj koji odlučuje o ekonomskim mjerama koje će Grčka provoditi. Znači, to je gubitak suvereniteta i vidite na primjeru Hrvatske da mi koristi od Europske unije nemamo. Da je naše društvo kao takvo propalo u Europskoj uniji, da nije ništa, kako bi to rekao, da nije profitiralo. A Ivane, što mislite da se formira, ajmo reći, neka vrsta unije za zemlje bivše Jugoslavije? Ponovo da se približimo, da se ekonomski ojačamo. Da li mi je to bolje od, recimo, Europske unije? Pa reći ću vam iskreno. Jugoslavija po svojoj prirodi je bila puno bolja od Europske unije danas. Ljudi se pitaju zašto. Evo vam par primjera. Pogledajte koliki je bio dug Hrvatske i Bosne i Srbije, vanjski, kad smo bili u Jugoslaviji, a koliki je danas. Pogledajte koliko je bilo zaposlenih ljudi onda, koliko je zaposleno danas. Pogledajte da li su ljudi imali problema s kreditima onda, a pogledajte danas. Pogledajte tempo iseljavanja iz naših zemalja i od te marionetske vlade. Međutim, to vam je strah kao onaj Wolfgang Priklopil koji je držao Natašu Kampuš u podrumu gdje već izlostavljaju tamo. I onda on je njoj rekao ako će pobjeći da će joj se svašta strašno dogoditi i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku ona je odlučila ipak pobjeći, odnosno otići tim putem slobode, put koji vodi u slobodu. I naše društvo se nalazi u stanju istom kao i ta Nataša Kampuš, samo što je ne zlostavlja poremećeni Austrijanac, nego zlostavlja znači Washington i Brisel putem tih institucija Europske unije, odnosno tih stranih banaka. I znači radi se o financijskom zlostavljanju. Znači ucjenjuje se državu, traži se od nje ustupci, da donosi odluke protivno svojim interesima i tako dalje. Znači drugi je tip zlostavljanja i zlostavljač je onaj koji drži medije. Znači, da li vi svojim načinom, svojom retorikom možete probuditi svijest građana ovdje u Hrvatskoj? Ne mogu ako oni sami ne žele se probuditi. Moram reći da je ista situacija u kojoj Hrvatska je i Bosna. Znači nije BiH ništa bolje situacija. Da, samo što je Bosna više isprepadana, da se razumijemo. Da, tu je veći strah. Veći strah. Strah je još veći, a vi sami procijenite tko je onaj koji nameće taj strah, tko je onaj koga potencira i ko ima korist od tog straha. Da, ali svojim recimo izlaganjem u Hrvatskom saboru, recimo evo sada kada je premijer Plenković bio u Europskoj uniji u Briselu, imao je problem zbog vas. Imali ste poziv od predsjednice Kolinde i dolazite na razgovor. Zašto samo vi? Pa zato jer golema većina ostalih zastupnika su lutke na koncu, marionete. Znači oni nemaju svoje mišljenje i svoje stav. Oni samo ponavljaju ono što im se kaže. Znači oni su kao na
daljinski upravljač. A Ivan Pernar je osoba koja kaže ono što misli i o unutrašnjoj i o vanjskoj politici i jednostavno po prirodi svojoj sam takozvana samostalna struktura ličnosti. I Kolinda je htjela čuti što imam za reći, odnosno kakvi su moji stavovi, ja sam čuo njene i na kraju... Jesu njeni pogrešni? Ona, kad biste imali iskren razgovor sa njom, vi biste vidjeli da razmišljate isto kao i ona. Ali u trenutku kada ona nastupa kao predsjednik, ona odjedanput počinje pričati neku priču. Zbog okupatora? Pa zbog toga što je to njena uloga. Znači, njena uloga je da zapravo štiti interese Brisela i Amerike, odnosno Washingtona. I ona, čak i ona recimo, i kad bi, da li je to bilo onako stihijski ili je bilo polagano. Danas imamo doslovce val, kod tsunami iseljavanja, znači koji ako se nastavi taj tempo, mi smo propali. Pogledajte demografska kretanja u smislu stope nataliteta i mortaliteta. Vi vidite da kako nezaposlenost raste, da jednostavno broj novorođene djece opada. Nedavno su ginekolozi srpski rekli da na jedno novorođeno dijete dođu čak 3 abortusa. Znači, vi vidite da naša društva nestaju. Imajte na umu da je Hrvatska unutar Jugoslavije, odnosno Hrvata, je bilo 22%. Znači, a sad u Europskoj uniji je nas 1%. I mi sad u Europskoj uniji zapravo ne odlučujemo ničemu. Hrvatska je više imala moć utjecaja na odluke zajedničke države dok je bilo u Jugoslaviji, nego što ima danas u Europskoj uniji. Jer kad smo bili u Jugoslaviji, barem smo mogli reći javno da se ne slažemo s nečim ili tako dalje. A sad nemamo to pravo. I ono što je ključno, često se puta govori da su devize išle u Beograd. Ok, recimo da je dio devize išao u Beograd. Pogledajte koliko danas deviza iz Hrvatske ide u Brisel, koliko ide u Washington. Znači, to su cifre od kojih stane pamet. I kada bi neko stavio pred mene izbor, da li bi resetirao stanje na, znači kad smo bili u Jugoslaviji, ili u ovakvoj Europskoj uniji gdje mi kao društvo doslovce propadamo, ali ne samo mi, propadaju i svi drugi, i Bosanci, i Srbi, svi skupa tonemo, pa vidljivo iz aviona da su ljudi bolje živjeli onda nego što žive sada. I da moja uloga kao predstavnika naroda nije predstavljati neke strane interese, nego interese vlasti građana. Dobro, ali zašto ne ići na formiranje te neke unije? Od Jugoslavije nema ništa i nikada više neće biti. Da. Ali da ekonomski ojačamo, mi smo ipak svi male zemlje, da napravimo neku zajedničku uniju, Naravno. da ekonomski ojačamo. Naravno, Jer razmjena roba je samo između nas. Naše robe u Europskoj uniji ne znači ništa. Ništa. Ali koji je problem? Hrvatska je odlučila ući u ekonomsku uniju, ne sa zemljama koje su slične njoj, koji imaju slične kapacitete i mogućnosti. Dobro, može ići na referendum, da koga pita narod da li želi ili ne. Koje su slično razvijene. Nego smo ušli u ekonomsku uniju sa visoko tehnološki razvijenim zemljama poput Njemačke, kojima mi ne možemo parirati u nikom smislu.